Hello myam, ngasidi ay atagi laddu semgidoinebako. Ado almonds khara laure sumaina kakthatpire aido atopa dry fruits leitre loigre aduga flax seed khara ne, sunflower seed khara ne, aduga pumpkin seed kharaga Atta je tingkot macha medium size amakhatanebako aigi onnabado phajana leite aduga ghee je chamas ama lauraga khangda ghee je melt tawhalaga sahalakanda haziki dry fruits singje hana roast tawthoage ngawthoage mayam si laddu se yumda sembiyo aduga chabiyo yam haobniko aina semije ahumlak sure adum ama चाबना पेंदबने मंगा तरुक अदुम लोइसनिंगबने मुरक चाबदा हजिक घी से मेल्ट तौरगा सारकानजिदा ngसाइगी कक्थखिबा कनोदुगा almonds दुगा seeds सिंगजिगा हापचलगा ngatang तौरको मिनिट अमा अनि खतंग चंगबने सिजे अदुम थुना खतंग ब्राउनिश कलर चंगकपा मतमजिदा लौथबिरो ngawba loiraba roasted nuts ka seeds ka dosda loktharaga ina plate amda hapa thamme aduga amuk ngasai ghee arembado ngawgibagi ghee arembasida ghee kharaga mo hapchalage khara hapchalaga sidaida amuk sije mo melt tawhalaga atada mo ngawdinebako aigi ghee je melt tawre hajik melt tawbasida ata je hapchalage Atta je hapchalaga sumaina dum otlaga manam khara nungsirakpa dabo dum ottoinebko ngatang ngawbirani sidaida sum otlaga magi manam nungsiba ama tholakaniba tare sum ngaraga mullakandaba adu manam nungsibadu adabo ngawdoine ado aigi je ghee je kitang watpa male adugi khara mo hapchange mayai je kitang tawhalaga hapage mayai je kitang hangalaga ghee kharaga mo hapchale kitang watpagi adi horan ghee je yam namdragadi khang lautadi laddu do matum tabada laddu oyo yaroiba matum taba yaroiba ghee je melt tawre mo sije ngatanga otlaga ngawrage ai atase zik manam nungsire manam kitang brown changedna ko aduga manam chu nungsire sumaina tawra kanjida ngasagi aina dry fruits ngawraga thamgibdo dudu hapchalaga pulap tosanbirani siga ata mulakansida hana loi ngawthokhrabnako aduga mix tawraga sumaina tosalakanda adum ngatang sumaina minute amatang phatlaw otpiraga adum muthatpa yare mix tawsalaga muthatle zik aduga sije ngatang pura dinghandabida khara inghal khutna paiba ngambay changda inghandoinebako inghalla ngatang thammani aduga sije inghanba oina inghalikanda ai tawthoage chini khara hapnaba chini khara grinder da takthoage chini je chamas mari makhai khatani ko chamas mari makhai khatani na loije yamna ado thumba yam pamdabagi matungina kitang hentok henjun tawi aidi yam kana thumba pamdabagi chini je grinder takthoe siju khara inge ebuko ingbadi yam khutna paiba dum ngamme yam kana pokpa oidre aduga ai desiccated coconut khara hapke daine sije happachu haptrachu optional ne aidi yam pamebako desiccated coconut se adugi sije khara hapchale aduga ngasagi aina chini takhairaga thamgibado grinder da takhakhibado chini powder do adujo hapchalage aduga pulap to khai doine chini je hapchale aduga khutna pulap mix tawrani sije mix tawrage sije phajana namnaba totlanibako phajana
ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯆꯤꯅꯤ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯪꯅꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯂꯨ ꯂꯗꯨ ꯂꯗꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯔꯅꯤ ꯃꯇꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯤꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯠꯄ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯇꯨꯡꯒ ꯇꯥ ꯂꯣꯏꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯒ ꯁꯥꯔꯤꯉꯩꯒꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯒ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗꯣ ꯐ꯭ꯔꯤꯖꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯣꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯅꯨꯃꯤꯠ 5 ꯇꯔꯨꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥ ꯌꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯆꯥꯕꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯎꯕꯅꯦ ꯏꯆꯥ ꯅꯨꯄꯥꯁꯨ ꯍꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯎꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯎꯋꯤ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯃꯃꯥ ꯍꯥꯎ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯂꯤ ꯂꯗꯨ ꯁꯦꯝꯕ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯎꯋꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯎꯋꯦ